sabar magtadaay na laumangan. Sabar ko ina pirma kondi ay nauputo nunulang umandungay manglan iyay. Unang madele o ina mas marohan inuhay. Ay hono na hutono laumandong ariyaw laumanya kuliyaw sabar ko ina. Person tumogampo para ng sobalungon pertekan sorangan pertataling soramintong dohi tadayna persatuhi kugobotti si paduan na mundo si palangko na mali dohi tadayna di iyay. Otisyo salida na tanyano barbada Diyos mano maho patukon parbolariyota ay nagtadorina ng maborariyasa babos rohamina pakso tupulong Tuhan kaino amorautan sabar ko ina pirma kondi ay nauputo wala umandong ariyaw manulan iyay. Unang madele o ina mas marohan inuhani. Ay hono na hutono laumandong koliyaw laumanga puliyaw sabar ko ina. Person tumogampo sabar ko ina pirma kondi ay nauputo wala umandong ariyaw manglan iyay. Unang madele o ina mas marohan inuhani. Ay hono na hutono laumandong koliyaw laumanga puliyaw sabar ko ina. Pasano hari sabar ko ina. Basta
hari